a lot of you want to see what I'm made of. That's why आजको यस भिडियोमा चाहिँ म पढाइ मन्त्रबाट सेटहरू गर्नेछु एउटा मात्र किनकि 90 मिनट्समा धेरै बट लेट्स मेक इट अ बिट फन बिकज दिस इज माई युट्युब च्यानल टाइम 90 मिनट्सको हुन्छ तर हामीहरू कति कति गर्ने 30 मिनट्समा गर्न खोज्यो ल 30 मिनट्समा किनकि अहिले 8:49 भइरह अनि मलाई सुत्नुपर्छ 9:30मा आई सुड बी स्ल्याप्ड टु कम्प्लिट दोज 9 आवर्स द्याट्स वाइ म चाहिँ अब 30 मिनट्समा चाहिँ I'm gonna be trying to complete Padai Mantra set. So let's get started. My prediction kati also, my expectations at least 90. Let's see. Okay, started. Concave mirror, concave size. एक दुई तीन चार पाँच पाँच 10 to 16. गरौँ यार 16. Oof. Okay. Not bad अहिलेसम्म 77. क्याथोड क्याथोड राइट ह्यान्ड साइडपट्टि सधैँ त्यो हुन्छ उत्तर शब्दको अनिकार्थीमा कुन चाहिँ पर्दैन उत्तर सँगै हुन्छ ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेडमा गर्नको लागि एसिडिक हुनुपर्छ द्याट्स वाइ एन एसिड No. U equals to VDG. Fucking hell यार fuck कान म्यारे एउटा 30 मिनट्समा नि भ्याउनु छ है के होला त कान यार किनकि 30 मिनट्समा भ्याउनु छ नि त यो 8 9 10 17 load by 4 5 by 1 5 15 यो चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि मैले 5 10 15 150 छ किनकि यहाँ 15 र 150 दुईचोटि दौडेको रिपिट भएको छ नि त त्यसरी यो दुईटामा एउटा फिक्स हुनैपर्छ दिस इज आई डोन्ट नो वाइ यु कल दिस इज ब्रो साइन्स आई थिङ्क दिस हेज वर्क फर मी अनि त्यो चाहिँ 15 अनि किलो वाट हुनको कारणले चाहिँ 15 हुन्छ होला डेड लजिक यो चाहिँ गर्नु 10 kg 5 rest on horizontal the pressure exerted by 5 into CM मा छ नि त अनि CM मा भएको कारणले एउटा इन्टु यो
5,000 Pascal. Accuse. What is this? Acquis. Acquis. I acquis this. Acquis. I acquis this. Acquis. Yield होइन क्विज रेजिस्ट होला किनकि I acquis this. You know, find from the होला है यार bro. We are relying so much in this tuka. From a point of the ground, the angle of elevation of the tower is 30 degree. 30 meter away. Find the height. 1/3 30 √3. होइन. From a point on the ground, the angle of elevation of a top of a tower is 30 degree. And the point is 30 meter away from the foot of the tower. If the height of the tower is x mandim, and x by 30 is equals to 1/√3, and √3x is equals to 30, x is equals to 10 √3. My bad. Cold water, this is iron. It is said that he is said to be a genius, no? They don't like people don't know. He said 4x plus 1 plus 4x is equals to 80. 4x into 4 plus 4x is equals to 80. 4x common. 4 plus 1 is equals to 80. 4x is equals to 80 by 5 is equals to 16. 16 को square 2. In a geometric sequence, the third term is 12 and the sixth is AR5 by ER square is equals to 96 by 12. R cube is equals to 2 8 2 3 2 2. दुईटै रिपिट हुँदा कस्तो अजिब लाग्छ यार. Maybe I'm wrong. Oh my. अनि अर्को चाहिँ यता 25 छ भने सधैँ 20 हुन्छ. This is what I found. किनकि इमेजिन लेट्स से एमसीक्यूमा चाहिँ एउटा के अरे क्वेसनमा 20 छ भने एन्सर 25 हुन्छ, अनि त्यसपछि क्वेसनमा 25 छ भने एन्सर 20 हुन्छ. माइनस भन्छ प्लस यतापट्टि, अरू कहीँ छ प्लस 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 होइन. x is equals to 5 minus y, 5 minus y, अनि त्यसपछि 2 5 minus y plus y is equals to 8, अनि त्यसपछि 10 minus 2y plus y is equals to 8, 10 minus y is equals to 8, and that's y is equals to 2, y is equals to 2, y is equals to 2, last one 2 त्यहाँ मात्र. Next. नेपालको सरकार बजेट अर्थ मन्त्रालय 8 minutes भइसक्यो. गर्नु पर्यो. फन्डामेन्टल वाइज 31 वटा 60 50 20 read both भनेपछि 60 minus 20 40 plus 20 60 60 plus 30 60 70 80 90 90 minus 100 minus 10 त्यसको मोडुलस भ्यालु 10, अनि त्यसपछि 10 by 100 into 110 त्यसपछि 10%. The quadratic equation of a sum of अनि यो गरे भने सबै प्लसमा आउँछ, यो गरे भने यो त हुँदै हुन्न, यो हुँदै हुन्न भन्छ. यो के पनि हुन सक्छ है हैन, किनकि यतापट्टि सम भनेको 7 भनेको छ, अनि त्यसपछि सम हुनको लागि यतापट्टि त के अरे यतापट्टि माइनसमा आएपछि त हुन्न नि त. द्याट्स वाइ. What is recoil velocity? The fuck?
को हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो कर्णाली टावर 80 मिटर v square is equal to u square plus h u भनेपछि हामीले पहिला v झिक्नुपर्छ त्यही हो प्लस अनि तल झर गएर प्लस 2gh equals to root under 0 square plus 2 into 10 into 80 अगाडि 4 आयो u is equal अगाडि 4 आयो भनेपछि त्यो जाँदाखेरि जसरी भने त्यो 400 काटेर भनेपछि 4 हो किनकि अगाडि 4 आएको छ अनि एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 10 त अनि त्यसपछि त्यो जे भइदियो डिभाइड भएपछि अगाडि 4 बाँकी हुन्छ वल्ला each of the candidates have submitted उही तर have नि हुन्छ है have भन्दा नि राम्रो सुन्छ नि each of the candidates have submitted 3 letters of recommend तर यो have चाहिँ हुन्छ किनकि each भनेपछि त एउटा तोक्छ नि त त्यसैले त्यसरी गरेको भए तर I would have said have also it's close 1945 October 24 COH carboxyl frequency it's 11 minutes yaar the frequency of 340 by 2 1 2 2 7 14 170 धेरै बोल्ने मान्छेलाई के भन्छ मौनी बाग्मी बाचा यो हैन यो हो बाग्मी बाचा म बाग्मी हुँ म बाछल म बाग्मी हुँ उ कस छ्याट त्यो धेरै बोल्ने मानिस भनेको विशेषण जस्तो छ नि त अनि उ बाग्मी भने नाम जस्तो सुनिन्छ बाचाल भनेको हल्का एडजेक्टिभ जस्तो सुनिन्छ द्याट्स व्हाई बाचाल थिंक व्हाट इज दिस ट्रायंगल ABC D if AD equals to 4 DB equals to 6 AE equals to 5 I don't know I have no clue I don't know sorry chat if you were expecting some big brain I'm like you too यो तीनटै या एउटा मात्र डेसिमलमा छ त्यसैले यो होला such a shit logic decomposition मोड 7 3 चोटी 7 भानुभक्त रामायणीय बाल खण्डको र भानुभक्तको भानुभक्तले त गर्छ नि त ए यो त युनियनको हैन 36 is equals to 20 plus 28 minus x 20 plus 28 48 36 minus 48 is equals to minus x 48 minus 36 21 what 21 x 12 the median of the following data the thing is chat मलाई 9 क्लासको त्यो मैले रिभिजन गरेर हाल्थे त्यो n+1/2 वाला हुन्छ नि I don't know that so यसमा नि तुक्कै हाल्नुपर्छ किनकि it's already 14 minutes we just मलाई भ्याउन नि जस्तो लाग्दैन यस्तो तालले त्यसैले let's just तुक्का or skip actually skip looks about 2008 कर्णाली उयो के भयो मेरोमा नयाँ 13 3 चोटि एउटै त होइन यहाँ एउटै खा त ब्रो oh fuck this हुन्छ यो
What? Wait. Wait, ini mini mango. How? कसरी guest mode खोल्यो बे? I need to see it. To see the replay. Again. It sells in 3 years. If we use logically, then 25% भनेको यो 27/8 इज नट अ जोक, इट इज धेरै. सो धेरै भएपछि यो त कम हो एकदमै. यो यो होइन भन्छ यो तिनटामा हो. अनि यो तिनटामा सबैभन्दा कम यो छ भन्छ यो होइन. भन्छ इट्स आइदर बिट्विन दिस टु. इट्सेल्फ भनेको ठ्याक्क त्यसकै होइन. ना इट्स गट बी 50 होइन. It might be also 75, bro. Might be 75 as well. I go with 50. I go with 50, chat. 65. X plus 2, X plus 3 हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यो X minus 2 already common आउँछ X plus 3 गर्नको लागि. त्यसैले X plus 3 हो यसमा. The total surface area. Shit, yes. The total surface area of a sphere भनेको 4 pi r square 4 into 22/7 into r square. R भनेको कति 14 square 14. अब यो धेरै हुन्छ. We can say 14 is 2 into 7 को square. अनि त्यो भनेको 2 into 7 into 2 into 7. अनि त्यसपछि काट्ने अनि त्यसपछि 2 भनेपछि 44 into 2 into 70 into 7. 44 into 22 into 2 14. अनि त्यसपछि 14 22 into 14. 44 into this 2 3 6 26 वाला ऑप्शन है तो लो. Let's do it again. This one both. It's 18 minutes now. Really? I don't think we will be able to complete it. Fucking 30, bro. Now you see, this is what I hate. You see, 2 3 2 3 3 3 या 2 4 भन्छ यो होइन. This is so small भन्छ यो दुईटामा हो. अनि अब गाह्रो 1 ग्रामको यो भएपछि यो हुन्न, त्यसैले यो होला. ग्लुकोज थियो तर यहाँ ग्लुकोजको भयो भने ग्लुकोज किन हुन्छ? यो ल्याक्टिक र इथानोल त हुँदै हुन्न. कमा छ. Had known her. I go with this. He said that if he knew her address, he would visit her. हुन त रुल यो हुने हो, तर यहाँ इफ छ अनि आई थिङ्क इफ हुँदाखेरि अर्कै रुल लाग्छ होला.
द्याट्स वाइ यो पहिले सुन्दा मलाई कस्तो त्यो करेक्टनेस हुन्छ नि त्यस्तो लाग्यो कि द्याट्स वाइ आई गो फर दिस। उनी विद्यालयबाट घर आइन् कहाँबाट कहाँबाट अधिकरणबाटदेखि भयो भने त्यो हुन्छ वाट इज दिस। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 यो तिनटामा बिचको गरौँ सधैँ मलाई 3 मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ कि आन्सर गाइस आई डोन्ट नो व्हाई। कार of mass 20 let's do this yaar. A car of mass this 10 यसको नेट फोर्स भनेपछि F is equals to m into a 1000 into 20 by 10 किनकि भेलोसिटी बाइ त्यो गऱ्यो भने एक्सिलरेसन आउँछ which means 1000 into 2000 न्युटन। This shit again man. This shit is so normal. I think 1 2 3 2 मैले क्वेसन देखा जस्तो लाग्छ गाइ 1 2 3 2 is it looks so natural as well 6 22 into 2 2 logarithms this by b no. ambiguous चाहिँ हुन्छ है the witness gave a ambiguous accountant but comprehensive sounds better. त्यो भने एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा चाहिँ 13 स्क्वायर minus 12 स्क्वायर 25 root 125 5 next off man cross sectional area of 24 its volume is CSA into height गर्ने हैन 240 हैन यो 9 क्लासमा पढाएको थियो त CSA into त्यो हाइट भने भोल्युम हो CSA into height किनकि जस्तै एउटा यस्तो छ अनि यस्तो छ अनि चाहिँ यो भोल्युम भनेको चाहिँ कति छ नि त अनि CSA भनेको यो अनि यो यस्तो घुम्दै गएर यो पुरै त एम्प्टी त गर्ने हो नि हैन 240 chat I think 240 नेपाल युद्ध मङ्सिर 5 2000 I think it's this 2052 I think it's this oh what the fuck is this I have no idea just gonna go there I don't want to see electric motor lifts electric motor lifts okay electrical formula के थियो यार हामीलाई फर्मुला पढाकै छ यार लिफ्ट पावर भनेको त P is equals to IV मात्र हो त yeah chat I don't know I should go here right recording कहाँ गयो यार एकछिन है wait Windows G guys recording नै बन्द भयो for some reason wait recording isn't working wait I apologize guys किनकि मेरो यहाँ स्टोरेज धेरै फुल रहेछ that's why I couldn't मैले बल्ल तल क्लियर गरेर I have gotten this only one recording left let's do it अब hopefully recording काम गर्छ I need to know that the time यार fuck this shit man this is so fucking annoying man annoying as shit where is recording option recording isn't working here bro I gotta fix this bro fix this you know what I'm saying gotta fix this since recording is not working the best option that I can do right now is just हुन्छ नि देखाउने कसरी देखाउने होला त अब
What a time to stop recording, bro. Can you guys see? म गर्छु guys, म यति गर्छु हैन. You guys just see from here. Because I need to be authentic, you know what I'm saying? नेपालको अन्तरिम संविधान 2060 चाहिँ कुन मितिमा जारी भएको थियो? मागेक यो स्क्वायर प्लस त्यो 2ab वाला काटिन्छ. a स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 14 14 प्लस 5 प्लस 5 10 14 प्लस 24 अनि त्यसपछि d db6 भएपछि d इंग्लिश 6 हुनुपर्ने होला है. I don't know. It's much kind of sorry. By the way, if you guys are wondering मैले यो डेट्सहरु कहाँबाट पढेको हो भने मैले चाहिँ मेरो त्यो सोशलको इंग्लिश वाला अस्मिताको पब्लिकेसनबाट जुन एसई को बेला प्रिपरेसन गरेको थिए त्यसको मैले कपीमा लेखेको छ अनि that's so useful guys. I hope you guys also do it for the audience of 2083. But bro, we need to kick off. Bro, मैले अघिको त्यो डिस्टर्बेन्सले 5 मिनेट जति खाथ्यो होला. I would give myself 5 minutes. So totally we have got like 8 more minutes left. 1946 क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको स्थापना 1985. गुरुले विद्यार्थीलाई पुस्तक दिनुभयो. यस वाक्यलाई गुरुले यो उपहार दिएको जस्तो भयो. त्यसैले सम्प्रदान लिच्छवी कालको धन्सु पर्व बान्देव यो किनकि यता एउटा मात्र कमा छ अनि this looks natural to me. 1045 यो काटिन्छ. एउटै भ्यालु 1 must have. बालकले के पढ्यो पुस्तक? रामले भात खायो. भात त्यसमा कर्म हुन्छ अनि यसमा यो नि कर्म हुन्छ. यसको हाफ हुन्छ 15. 1 1 2 3 4 4 ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन लियो. नम्बर अफ सेल्स र पिरियड. The minister's sudden resignation was the last straw for the already troubled coalition. भन्नाले the minister's already troubled पहिले थियो अनि त्यसले चाहिँ अझै नराम्रो बनायो. त्यही त भन्न खोजे होला नि. The quadratic, oh my gosh, why? Need to solve this boring ass, bro. I hate these. And since calculator allowed छैन bro, 6 minus 1 3x square minus 6 minus 1 x minus 2 is equal to 0. 3x square minus 6x plus x minus 2 is equal to 0. 3x x minus 2 भनेपछि this goes over there and that's it creates a situation of 1 by 3 and 2. Yo, such a boring ass question bro. कतिवटा भाग छ? कतिवटा भाग छ है? I don't know this bro. I don't know this. कतिवटा भाग? Genuinely speaking bro, I don't know this. कतिवटा? Yeah, नि तुक्का हाल्नु पर्यो. Wait, no, I can't go there. गरिसकेँ नि त मैले. Previous. Oh my gosh, I have read so much. Let's just see. I don't know this bro. Time is running out. कति 2 minutes जति बाँकी छ होला to complete it in 30 minutes. I'll use the same logic here. This किनकि यहाँ decimal मात्र.
कसरी गर्ने हो यो? Mini mango, you can go. I'm sorry. Okay, now, bro. Why? I'm so bad, bro. I need to study. So, कति होला? I've done this chat. I don't know कति आउँछ. Let's look together, alright? Wait. Let's look together. Submit quiz. In 3, 2, 1. म म देख्छु 100 out of 100 भएर आएँ. I thought it was 100 out of 100, bro. Okay. Damn. All right. Okay. This isn't bad. Or is it? Okay. Nah, man. Wait. Where did I... मेरो कहाँ बिग्यो त? 6 wrongs. Can we seek solutions? We can. Correct. Where did we lose? यस्तो नडी जस्तो यार गर्दिन म. Oh my gosh. Okay. All done. By the way, I shouldn't be that happy किनकि मैले कति धेरैवटा तुक्का हानेको थिएँ, right? But let's get a stream pick. You know what I'm saying? Let's get a stream pick. Okay, I'll go. Yeah, I just got. We covered. 94 is not bad. It ain't bad, bro. It ain't bad. Okay, let's take a stream pick. We. Oh, sorry. We picture लिनु पर्यो यार, bro. Okay. Yeah. Okay. Reviewing this, I'm happy. I am happy. Wait, let me show to my mom real quick. Mamu! यहाँ आइसो त एकचोटि मेरो कति आयो हेर्छु त त्यहाँ त्यो मैले लिएको क्विजमा आइसो त कति यता हेर्छ न एकचोटि कति आयो त्यो आएको क्विजमा पढाइ मन्त्रकोमा चार जिबीबाट देख्छु मैले धेरैवटा तुक्का हाने पढाइ मन्त्र अहिलेको लेटेस्ट हो महानगरपालिकाको पनि निकाल्दा म तँलाई आइफोन किनिदिन्छु तर मैले धेरै तुक्का हाने ल तुक्का हाने नि तँलाई कि ल्यापटप कि आइफोन किन्नु ल है म दुईटा चाहिन्छ बाइ So guys, okay. So guys, we have done. Oh my gosh, bro! I had done so much tukka, man. But still, what the fuck, bro? Okay, so yeah, guys, I'm gonna complete this video. Not bad, eh? Not bad. For a guy like me who hasn't studied, not bad. Okay. But yeah, guys, genuinely so happy, man. Thanks for watching. This was my class.